jubileja Milanski jezik 313-2013 Srbija. Sutra nas u Arheološkom parku Dominacijom očekuju dve spektakularne manifestacije. Reč je o izložbi Narodnog muzeja Srbije Konstantin Veliki i Milanski jezik 313, rađanje hrišćanstva u rimskim provincijama na tlu Srbije, koja će u 18 časova u Rimskoj Bili svečano biti otvorena od strane predsjednika Republike Srbije gospodina Tomislava Nikolića. Nakon toga, sa početkom u 20 časova, u jedinstvenom rimskom amfiteatru koji je za ovu priliku rekonstruisan, usledit će opera Aida u interpretaciji ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu. Ovim povodom danas su sa nama Andrea Arnaldo, konsul i portparol ambasade Republike Italije u Srbiji, Dejan Savić, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, Vojna Borić-Brešković, direktorka Narodnog muzeja i Slavica Trifunović, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju u Ministarstvu kulture i informisanja i glavni rukovodilac projekta Milanski jezik. Moje ime je Ivana Ivanov, rukovodilac pres službe projekta Milanski jezik. Kao što znate, 2013. godina je godina velikog jubileja u kojoj se navršila 17 vekova donošenja Milanskog edikta, ali je ujedno i godina kada se navršava 2 veka od rođenja Giuseppa Verdija, jednog od najvećih italijanskih kompozitora. Verdijevo remek delo Aida poklon je italijanske ambasade i tim povodom će nam se gospodin Andrea obratiti. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vi porto il saluto dell'ambasciatore che sarà domani presente all'apertura dell'AIDA. Dobar dan svima. Pre svega donosim pozdrave ambasadora koji će sutra biti na otvaranju svečane večeri. Per noi è un grande piacere poter contribuire alle celebrazioni del Editto di Milano, editto che unisce l'Italia e la Serbia ancora di più in quest'anno così importante. Za nas je zaista veoma velika čast što smo mogli da učestvujemo u obeležavanju Milanskog edikta, s obzirom da je to nešto što dodatno povezuje Italiju i Srbiju u ovoj ovako važnoj godini. L'Aida è un'opera magnificente e il posto più bello per poterla rappresentare in Serbia è sicuramente il Gymnasium, altro sito che unisce la cultura romana e quella serbia. Aida je kao stvorena da bude izvedena u Gimnazijumu, mestu koje dodatno opet spaja kulturu Italije i kulturu Srbije, s obzirom da se radi o rimskom lokalitetu. Ringraziamo molto il Presidente della Repubblica Nikolić, il Ministero della Cultura, l'Assistant Minister Trifunović per averci dato l'onore di poter contribuire a questo evento di domani sera. Mi se zaista jako zahvaljujemo predsjedniku Nikoliću, Ministarstvu kulture, također zamjeniku ministra gospođi Trifunović, što su nam dali priliku da učestvujemo u onome što ćemo vidjeti sutra uveče. Le celebrazioni dell'Editto di Costantino sono un'ulteriore occasione di testimonianza della stretta vicinanza e amicizia tra l'Italia e la Serbia e tra il popolo italiano e il popolo serbo. Obeležavanje Milanskog edikta svedoči o čvrstim vezama, o prijateljstvu koje postoji između Italije i Srbije, između italijanskog i srpskog naroda. I nostri rapporti in questi anni si sono sviluppati notevolmente da tutti i punti di vista politico, economico e culturale. Naši odnosi između naše dve zemlje su u poslednje vreme zaista doživjeli procvat kako u smislu politike, tako i privrede i kulture. Ci sarà ora un appuntamento molto importante per la Serbia che arriverà a fine giugno, ossia la decisione del Consiglio europeo sulla data di adesione, di avvio dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Takođe, Srbija se približava jednom dosta važnom datumu i onome što bi trebalo da se dogodi krajem juna, kada Evropski savet bude donosio odluku o definisanju datuma od počinjenju pregovora sa Srbijom. Come abbiamo sempre detto, come manifestato da tutti i contatti ad ogni livello che abbiamo con gli amici serbi, l'Italia è pronta a sostenere la Serbia in questo ulteriore, non ultimo, passo verso l'Unione Europea.
I kao što smo mi već više puta govorili u svim kontaktima na različitim nivoima, Italija je podržavala i dalje podržava i podržavaće Srbiju u tom još jednom dodatnom, ne konačnom, ali dodatnom koraku koji će Srbiju učiniti na evropskom putu. Ricordo inoltre che il livello delle nostre relazioni è appunto al massimo livello possibile e la Serbia ha firmato un accordo di partenariato strategico con l'Italia nel 2009, cosa che finora ha fatto solamente con Francia e Cina. Inače, što se tiče nivoa naših odnosa, oni su zaista na jednom izuzetnom nivou. Kao što znate, sporazum o strateškom partnerstvu između Italije i Srbije je potpisan još 2009. godine i takva vrsta sporazuma je potpisana još samo sa Francuskom i sa Kinom. Quindi questo evento è una testimonianza ulteriore delle strettissime relazioni culturali tra l'Italia e la Serbia e testimonia ulteriormente l'interesse italiano alla tutela del patrimonio culturale serbo, in particolare in questo caso del sito di Viminazzo. Tako da je ovaj važan događaj sutrašnji svedoči o zaista čvrstim vezama kulturnim između Italije i Srbije i takođe svedoči o interesovanju koje Italija ima u pomaganju održavanja i čuvanja kulturne baštine u Viminazzu. Quindi invitiamo tutti domani a venire a Viminazzo, sia ovviamente a assistere all'inaugurazione della mostra che si terrà alle ore 6, sia alla rappresentazione della Ida alle 8 che verrà presentata da parte dell'ambasciatore. Tako da vas sve pozivamo da sutra dođete u Viminacijum, pogledate izložbu koja će biti otvorena u 6 sati, a zatim je idu sa početkom u 8 sati koju će otvoriti i naš ambasador Vaređu. Grazie, spero che vi divertiate a vedere la Ida domani e apprezzare le doti dei 2 cantanti italiani che vi parteciperanno. Hvala vam, nadam se da ćete sutra uveče uživati najviše u Aidi, a takođe i u izvođenju 2 pevača iz Italije koji će tom prilikom biti sutra u Viminaciju. Hvala. Danas će u Viminaciju biti održana i generalna proba ansambla Narodnog pozorišta, pa bih molila gospodina Savića da nam kaže prve utiske o izvođenju opere Narodnog pozorišta na otvorenu. Narodno pozorište je sa velikim zadovoljstvom prihvatilo jednu ozbiljnu i odgovornu obavezu da na ozbiljan način i onako krajnje odgovorno učestvuje u izvođenju programa u okviru Milanskog edikta. Situacija je bila takva da se podesilo da na jubilej Milanskog edikta dođe jubilej Verdijev, 200 godina od rođenja ovog velikog italijanskog kompozitora i jednostavno jedan logičan sled stvari je bio taj da Narodno pozorište sa Verdijevim remek-delom Aidom učestvuje u okviru ovog programa. Ne samo ovaj program, i dramska predstava Konstantin i opera Trubadur koja će uslediti kasnije na Vidovdanu u Nišu i predstava Konstantin Magnus u Nišu takođe u organizaciji ministarstva, a u izvođenju Sanje Ilića i njegove grupe Balkanika, pa na kraju i veliko zatvaranje ove manifestacije ove godine In hoc signo premijera, svetska premijera opere u Sava centru. U svemu tome će učestvovati Narodno pozorište zajedno sa svojim kolegama iz drugih nacionalnih ustanova kulture. Znači, mi smo time pokazali potpunu privrženost ovoj jednoj odličnoj ideji i jednoj mogućnosti da se Srbija putem onoga što najčešće govorimo, kulture i sporta, na pravi način predstavi svojim istorijskim i umetničkim činjenicama u svetu. Svakako da nam je neophodna bila pomoć i ambasade Italije i Italijanskog instituta za kulturu, koji su sa velikim zadovoljstvom, s obzirom da se radi o jednoj zaista manifestaciji koja, kao što je gospodin Andreja rekao, na pravi način povezuje Italiju i Srbiju, a Italija inače je
država koja je uvek nama pomagala i uvek bila na našoj strani i krajnje prijateljski se odnosila prema nama. Tako da nam je veliko zadovoljstvo da u ovoj predstavi danas ugostimo dvojicu italijanskih umetnika, kao što ćemo i u Trubaduru ugostiti dvojicu italijanskih umetnika, kao što operu in hoc signo, muziku je napisao monsignor Marco Frisina, italijanski umetnik, italijanski staralac. Jednostavno, mislim da smo našli jedan pravi način da spojimo umetnost, istoriju, činjenice koje Srbiju na pravi način pozicioniraju, ne samo na mapi hrišćanstva, nego na mapi civilizacije, uopšte gledano. I mislim da je ovo sada lepa prilika da jednu drugu sliku, dodamo nešto na ono pozitivno što u Srbiji postoji i što se o Srbiji u svetu misli. Na kraju, da kažem i to, jeste tačno što je gospođa Ivanov rekla, radi se zaista o nečemu o čemu mi razgovaramo 6-7 godina unazad u Narodnom pozorištu, da stvorimo mogućnost da se neke od velikih operskih predstava izvode i na otvoreno. Naša ideja je bila kao nekdan i to ćemo sada posle ovog prvog poduhvata svakako sa zadovoljstvom realizovati. Znači nije kad je rečeno, nego kad je suđeno. Evo, ovo će nam praktično biti prvo izvođenje opere na otvoreno što se tiče Narodnog pozorišta. To je preko 100 godina nazad. Hvala vam. Na izložbi Narodnog muzeja sutra će biti predstavljeno preko 180 artefakata nulte vrednosti koji pripadaju svetskoj kulturnoj baštini. Izložba u Dominacijumu se sutra otvara i bit će narednih mesec dana u Dominacijumu, nakon toga se seli u Beograd i u septembru u Niš. Ja bih molila gospođu Bojanu da nam se tim povodom obrati i da nam opet kako će izložbe izgledati. Zahvaljujem što ste mi dali riječ i časti Narodnom muzeju da učestvuje u ovom izuzetno važnom državnom projektu, a mislim i da nije moglo da se zamisli bez učešća Narodnog muzeja u Beogradu, s obzirom na činjenicu da Narodni muzej, institucija najstarija muzejska ustanova u Srbiji, upravo sadrži najveći broj predmeta koji će biti izloženi na ovoj izložbi. Milanski edikt Konstantin Veliki, rađenje hrišćanstva u rimskim provincijama u Srbije, upravo jeste sadržaj ove naše izložbe. Reč je o prostoru današnje Srbije. Reč je o teritoriji koja se vremenom pripadala Rimskom carstvu i koja je u određenom periodu, za krajem 3. veka, ostala i središte i dobar deo vrlo važnog dela Rimskog carstva, odbrambenog dela carstva, naročito sa krizom 3. veka, kada se bežište interesa rimske države prebacilo na rimski Limes i na istočne provincije. Poznato je svima da je veći broj careva rođenih u Srbije, da su oni doprineli razvoju ove teritorije u ono vreme, da su na ovom prostoru nicali mnogi značajni gradovi poput Sirmijuma, Singitunuma, Viminacijuma, Naisa, takođe da je naročito ovo tlo imalo poseban značaj upravo u vreme Konstantina, u vreme rađanja hrišćanstva na ovom području i da je i ovo tlo doprinelo ukupnom razvoju 4. veka i tog perioda. Mogu da kažem da se mnoge znamenite svetske izložbe koje su već do sada izložavane nisu mogle zamisliti, a da na njima nije bilo prisutno nekoliko predmeta upravo iz naših muzejskih zbirki. Reč je pre svega o bisti Konstantina Velikog, koja je 1900. otkrivena u Nišavi i deo je verovatno konjeničke statue koja je postojala u Naisu na trgu u Rimu, u antičkom Naisu. Zatim to je čuvena beogradska kameja, koju ovdje imate isto tako predstavljenu na posteru koji govori o našoj izložbi. Tu su i mnogi drugi predmeti koji simbolizuju rimsku prestonicu, jednu od 4 rimske prestonice koja je od 319. godine postala izuzetno važna za Konstantina, reč je o Sirmijumu, u kojem je od tada sam Konstantin Veliki nekoliko puta boravio i ona je u to doba imala izuzetan značaj i za rimsko carstvo u celini. Ispred vas možete sada da vidite i publikaciju koja prati izložbu. Ova publikacija ima oko 355 strana, u njoj su predstavljeni i svi predmeti koji će biti prikazani na izložbi, ali ono što je vrlo važno,
Ona sadrži takođe i 17 uvodnih tekstova koji objašnjavaju upravo to vreme, odnosno vreme koje se prethodilo Konstantinovom dobu i onda daju akcenat na period teokracije i na samo doba Konstantina. Tako da mislim da bez ove publikacije sama izložba ne bi bila potpuna. Publikacija je izdata i na srpskom i na engleskom jeziku i mislim da i sa publikacijom i sa izložbom mi imamo zaista realizovan jedan izuzetan poduhvat zahvaljujući ovim ediktu, zahvaljujući Ministarstvu kulture i zahvaljujući organizacijalnom odboru. Hvala. Reč je o rekonstruisanom rimskom amfiteatru kojim će se, verujem, ponositi mnoge generacije koje dolaze, kao što se, verujem, i ponose Italijani svojim Koloseumom. Molila bih sada gospođu Trifunović, glavnog rukovodioca projekta, da nam se obrati. Evo, dobar dan svima. Ja želim da izrazim zadovoljstvo ispred organizacionog odbora zaduženog za proslavu jubileja Milanski edikt, što je u Viminacijumu danas sve spremno za sutrašnja dva velika događaja. Još pre nekoliko meseci samo izgledalo je gotovo kao nemoguća misija da tamo organizujemo izvođenje Aide, zato što projekat rekonstrukcije amfiteatra je bio samo projekat na papiru. Ali, zahvaljujući podršci, da kažem, čitave vlade, svih ministarstava, pre svega mislim na Ministarstvo finansija, građevine, energetike, zatim zahvaljujući pomoći Privrednog društva Kostolac, ne samo ovom prilikom, već svih godina unazad od kad se gradi arheološki park Viminacijum, znači ima tome 6 godina, mi smo uspeli evo danas da rekonstruišemo znači četvrtinu rimskog amfiteatra i da obezbedimo da se izvede na dobar način, znači da pružimo prave uslove da se izvede Aida. Naravno, rekonstrukcija se nastavlja posle 18. maja, planirano je da ima između 4 i 5 hiljada mesta. Ovom prilikom je rekonstruisane tribine sa 1100 sedišta. Mi ćemo još i u parteru dodati zbog jako velikog interesovanja, tako da će arena sutra primiti oko 2200 posetilaca. I ja se nadam da će do kraja godine, znači, da ćemo dobiti potpuno rekonstruisanu arenu. Ona nije rađena samo za ovu priliku, ovo je bio, da kažem, jedan veliki podstrek da se uopšte uđe u posao rekonstrukcije arene. Ona će služiti generacijama koje dolaze. Direktor Viminacijuma već ima, da kažem, kulturne projekte, ima plan mnogobrojnih manifestacija koje će se tamo održati i ona će pre svega služiti znači građanima Srbije da uživaju u kulturnim događajima koji se budu tamo na tom jedinstvenom lokalitetu održavali. Ja moram da se još jednom zahvalim italijanskoj ambasadi koja je preko banke Inteze, svog partnera, znači omogućila da izvedemo operu Aidu, ali i drugim našim sponzorima koje vidite iza nas i bez njihove podrške teško da bismo mogli ovako veliki projekat da iznesemo. Tu su Lasta, Comtrade koji nam pomaže kod svih naših kulturnih programa time što nam daje tehničku opremu za pres salu koja će i ovog puta biti organizovana tako da ćete vi moći u brzom roku, da kažem, i kvalitetno izveštavati svoje redakcije o svemu što se dešava u Viminacijumu. Telekom Srbije i Lasta koja nam daje autobuse, jer će biti specifično, da kažem, organizovan prijem posetilaca u Viminacijumu i ovom prilikom ja ću reći da neće biti omogućen ulaz u arheološki park Viminacijuma, da će građani ili posetioci moći da dođu svojim automobilima do parkinga kod Privrednog društva Kostolac, obezbeđeno je dovoljno parking mesta, a onda će svi autobusima znači biti dovezeni do amfiteatra posle održanog događaja na isti način vraćeni do parkinga i do svojih automobila. Takođe bih htela da
ako nije vama problem da prenesete građanima Srbije, posetiocima, da je naša želja da dođu i prikladno obučeni, prikladno u smislu da je takav lokalitet da se ne može doći u nekakvim štiklicama ili super luksuznim haljinama, prosto je bolje da se dođe u ravnoj obući, prosto da bi mogli bezbedno da prate AIDU. Evo, za sva pitanja koje imate vezano za organizaciju, mislim da su naši direktori dovoljno govorili o programu i mislim da smo i mi dovoljno na medijima o tome govorili. Mislim da tu nema nekakvih nepoznanica, ali ako imate pitanja vezano za organizaciju ili uopšte finansiranje, budžetiranje ovog programa, izvolite, ja sam otvorena za sva pitanja. Sì, sono qui dell'Edito di Milano. Si può fare un bilancio di metà percorso delle manifestazioni che sono soddisfatti, l'organizzazione, e cosa si prevede, diciamo, nei prossimi mesi delle iniziative più importanti? Evo jedno pitanje za gospođu Trifunović, s obzirom da se nalazimo praktično na pola godine u kojoj se obeležava Milanski edikt, ako biste mogli da uradite jedan presek od prilike kakvi su vaši utisci po pitanju onoga što je već ostvareno i kakvi su planovi i šta je još planirano za ubuduće. Evo, mi nismo imali mnogo vremena, istina, za organizaciju ovako velikog projekta, najvažnijeg državnog projekta kulturnog ove godine u Srbiji. Za tako kratko vreme smo se trudili da uzmemo ono što je najbolje iz naših nacionalnih institucija kulture i najbolje od onoga što su naši umetnici ili stvaraoci namenski pripremali, znajući da dolazi godina Milanskog edikta. Tako da smo se trudili da sve te programe koje imaju inače veliki umetnički kvalitet, da kažem, da podignemo taj kvalitet i samom produkcijom. Znači, savremena tehnologija, dobra produkcija, savremeni kostimi, scenografija koja je drugačija nego na što smo navikli, ili pak lokalitet na kome se odvija kulturni događaj je nešto što smo želi da damo kao kvalitet više, da gledalci koji imaju prilike da prate te kulturne programe, da im to ostane u pamćenju u godini Milanskog edikta. Tako da smo, ajde da ne bude pretenciozno da se previše hvalimo, ali zadovoljni onim što se dogodilo 17. januara na otvaranju godine Milanskog edikta, jer smo imali sjajan koncert Hora Sretenskog manastira, ali i ono što je prethodilo tome i što je pratilo sam koncert je bilo zaista na svetskom nivou. Što se tiče predstave Konstantin, u koprodukciji Narodnog pozorišta iz Beograda i Niša, takođe izražavam zadovoljstvo zato što vlada veliko interesovanje publike za ovom predstavom, a to je upravo i bio naš cilj. Ne da je napravimo namenski, samo za taj dan, već da ona izazove pažnju javnosti, kako domaće srpske javnosti, tako i kulturne javnosti u regionu. I to se upravo i dešava. Znam da su ugovorena mnogobrojna gostovanja ove predstave. Evo treći događaj, znači sutra sve je spremno, mi smo puni optimizma, uzbuđeni smo pred ovo što će se dogoditi u Iluminacijumu, a da sačekamo ipak jedan dan posle pa da kažemo i da ocenimo taj događaj, ali se trudimo da svi naredni događaji, čini mi se da smo 17. januara postavili nekakve standarde oko tih događaja kulturnih i ne smemo ispod toga ići. Nadamo se i da sutra ćemo ostati na tom nivou kako smo sebi zacrtali na početku obeležavanja jubileja. U junu imamo 3 događaja. Jun je onako, da kažem, centralni mesec Milanskog edikta. Već 3. juna na slavu grada Niša, Sveti car Konstantin i njegova mati Jelena,
je veliki koncert Sanje Ilića, Balkanike i Narodnog pozorišta u Beogradu, multimedijalni događaj gde će biti preko 200 izvođača na sceni u Niškoj tvrđavi na letnjoj pozornici. Tom prilikom biće puno događaja lokalnih, zato što nekoliko dana grad Niš obeležava svoju slavu. 15. takođe u tvrđavi 9. Beethovenova simfonija i kao što je Dejan rekao 28. juna izvođenje opere Trubadur na letnjoj sceni Niške tvrđave, opet sa gostujućim operskim zvezdama iz Italije, a onda malo odmaramo do septembra meseca kad će u Niškoj tvrđavi ponovo biti koncert Slobodana Trkove. I na kraju 8. oktobra, znači Hoc Signum, kraj izvedba opere u Sava centru, znači završavamo ovaj veliki jubilej i ovu veliku godinu u Beogradu. Gabriela Perić, novina Tanjuga. Ja bih zamolila gospodina Savića da nam malo više tih praktičnih podataka, koji su dvoje italijanskih umetnika. Vi ste imali premijeru polovinom aprila na matičnoj sceni. Da li se menjala scenografija, kostimi, šta su bili ti dodatni zahtevi pred ansamblom opere? Znate kako, kada se opera izvodi na otvorenom, prvi i osnovni problem je proceniti da li je to moguće izvesti bez dodatnog ozvučenja ili ne. Znači, mi smo se odlučili da, s obzirom na konfiguraciju terena i na celu situaciju na licu mesta, da idemo na dodatno ozvučenje. Osim toga, nemoguće je na otvorenom primeniti ona dekorska i scenografska rešenja koja se nalaze u kući. Tako da mi praktično iz kuće nosimo kostime, imamo orkestar, hor, soliste, balet, jednu veliku grupu od preko 200 učesnika i našu prateću tehniku, dok će dekoracija praktično biti ono što je danas jako popularno, biti bazirana na projekcijama, na laserskim emitovanjima, na trodimenzionalnim emisijama i ono što sam ja video na samom licu mesta, napravljen je pravi poziv. Tamo je formirana jedna scena koja ni malo ne zaostaje za nekim scenama na kojima sam ja nastupao širom sveta i koje sam uspeo da vidim, nego je jednostavno omogućeno čak i našem baletu da na potpuno ravnoj podlozi učestvuje i igra. Tako da što se toga tiče, mi smo potpuno mirni da su nam tehnički uslovi za izvođenje sasvim obezbeđeni. Što se tiče umetnika iz Italije, koje smo dobili ljubaznošću Italijanske ambasade i kulturnog centra italijanskog, to su tenor Francesco Anile i bariton Elia Fabini, dvojica mladih, a već sjajnih i afirmisanih umetnika koji redovno nastupaju u Milanskoj Skali, u Metropolitenu i na nekim drugim značajnim scenama širom Evrope i sveta. A ja vas uveravam da naše dame, Jasmina Trumbetaš, Jelena Vlahović, Ivan Tomašev, potpuno rame uz rame sa njima stoje. To će biti jedan zaista spektakl za pamćenje. Ivan Kožuharov, renomirani bugarski dirigent, je na čelu parade. Tako da ja sam nekako optimista, a pogotovo sam optimista kad sam vidio vremensku prognozu za vikend. 30 stepeni, to je jedini problem. To je prvi sledeći problem kad se izvodi nešto na otvorenom, to je, ja sam nekoliko puta učestvovao na tim otvorenim festivalima, za ceo dan samo zevamo u nebo i gledamo da li će biti kiš ili neće biti, sutra biti neće. Prema tome, bit će to zaista jedan pravi spektakl.